Hadiang ngubah ya pi baro ki perlok ki bacupet bat sengap ya ki kubor ha kani ke channel. Mentang ya pet ya kecing cubap jong ukaka hapdeng Ronaldo bat Messi. Une urang ya lekai bapau jong kari Brazil. Ula syak kali cengkeli hapdeng Ronaldo bat Messi. Bo uncit uwe naki kom uta greatest player of all time. Habala kali ya ukaka ula cubap bat ula ong ba Ronaldo uday ta greatest player of all time. But Messi umday greatest player of all time. Hooj Messi ulala bancop ya ka World Cup. Ndrei ngim nguper kata namar baro ngicop ya ka World Cup. But ulaong Messi uday genius player. But umday best player ha ka history chong ka football. But Ronaldo ulaong uday uta best player ha ka history chong ka football. Hooj Ronaldo sempat la cop ya ka World Cup. Hendrei kacing lekai kacang ulang ubatibit nadu ka skill passing ban tap goal kumcuru ka heading. Kumta ukaka ulaong ba Ronaldo uday uta best player ha ka history chung ka football. Tementa ngis ngutho ba ukaka ucit ya Ronaldo kom uta greatest player of all time. Bat ya kane kecengkeli lakeli ya haka kersantarik ubnai match aracar arpusan. Ukaka ulacet ya paralok bala ya le kailang barim jong haka klub Real Madrid. Kata ulacet ya Ronaldo kom uta best player haka history jong ka football. Te parlok kublai sibun ya pi ki bacupet mat sengap ya ki kubor haka ni ke channel kublai sibun.